Que tal o like? Cari que te sira gosta vídeo idane for comentário se iha crítica no sugestão ruma. Subscribe no haneham botão notificação aturune labele lá com informação fon husiami. Sista, tina nida liuona, ema hotu no liuli jovem timor wansira nebe mak senti todan tebes homoras covid sa no loresinsia, nebe mak limita ba movimento kala iha espaço atu halo movimentação no halau atividade hanesan bain-bain. Tambah situação idane clear tebes sona, automaticamente halo jovem timor wansira boring ho situação idane. Wanhira ia ona espaço ka livre ona husi implementação regras rigorosos sira, ia foi sai timor wan balu, bokan quedas ho hamoso evento nebe, haliber juventude malu kanesan parte ida atu halo refreshing. Tambah clear tebes ona mak senti bosan, wanhira ia umade. Ya, normal, tambah jovem nebe mak durante ne tenki passa sira nia vida ho atividade oin-oin. Wanhira lo que boso que espaço livre ida, mak sira hakarak atu passa kenan tempo ho idea kreativo sira. Também sista, ia sábado foi em Lalais, ia DJ Timor-Wana em Rua, hamutu com a equipa realiza evento ida na behanaran Revolta Night. Evento na bemak halau ia é legendário né, mas a intenção ida, hakarak atu refreshing, tambah clear tebes ona hasaru situação difícil. Tane atu labele hamate siranye vontade no creatividade. Jovem hirak ne ia ideia hodi hamoso evento Revolta Night. DJ Dude hateten evento idane hakarak atu refresh fali siranye mood. Atu nune ia na fatim vontade no espírito na beas, sayane san jovem Timor-Wan na bemak iha talento. Me contente Teves, tentang oportunidade nebe ke revolta bolu na ami. Ame to tetet kata revolta ne laos grupo. Los grupo laos hanesan siranoin kata ansa io. Mabe natong revolta ne naram breng. Revolta ne fokus agora untuk saat ini. Ne fokus luba ropa, sapeo. Mabe ofiar kata ba ointang sirsiatan kreativida. Podu nene bele toya calça hon sinti katak hatu ba toya mabot ne sidaw kiha sing nesi plano hela nanti sir mungkin sir setur kuliah fale tapi ya kara katetet katak untuk sementara breng nene ni tona ia sapeo sing nomos idane halo rasik usi kreativu si produk timur uang rasik duni sing purne sida halibur malu udah bele halo serne brand ne. Jadi pas kalang ya evento tanggal 10 ne, ami launching aminya brand Revolta. Sing hodi nune ami contenti tebes eman nebe mai animamos disiplina, mai moso dia kondisang dia fila moso dia. Bele dikatakan ami evento ne lancar no sukses. Sim, akara tetetan dalida kata sira mesmo foi mahahu ho bele kuliah yang juventude nebe ke foi sai mabe ho contente tebes tambah sirania plano idane furak tebes hudi nune ami kolabora mutuk sira kolabora mutuk ko ami fo masukan ba malu hudi nune acara ne mos bele foto sucesso dia jujur ya kalang ami performance lida kalang ne boto tu laudia ida primeiro ami sente triste tebes katak ia kalang ne tiket tidak nebe ke ami halo ne over hane sangkarik diang liute batas tiket nabe ami fan 300
Mai be ema nebe ke mai liu. Ema nebe ke mai liu. Aku mo hanesang ami mos ageng mos kolega barak, hamos kolega barak familia kalang ami yang durante ami bulu karik ami kuliah sira bulu narang familia kalang. Como sira ormatna det la taman ami sinti triste tebes. Hodi nune ami kuliah ba sira nebe organiza revolta. Ami dia favor da se tiket ne bele hotu, mabe hatama netik familia sir nebe ke hamrika le liul, ida nebe ke sirok bele tama. Hodi nune sir lo kormatang, sir tama det. Sir tama ne sang ho gratis det. La hola tiket tama tiket hotu na. Aduke ami mos hareba buatne orsida bele musuhan sa presang sa problema sire he liur reto sir la tama bele musuh problema he liur, halo barulho he liur bele mos acontece buat ngoeng. Hodi nune ami kuliah basir explica basir di dia kata tama ho disiplina. Hodi nune sir tamo disiplina. Akara kate teret kata di sini la bele dianggap lu buat nebe ke la dia. Asa por exemplo, ema balo serviço to segunda, to quinta, to sexta, sira precisa refreshing. Asa por exemplo, ami halo ne lo ja ami det mamai. Haula bel tembi ding oh ne mesa bandido, ne mesa ken la ya. Buktinya mai ya doktor barak, doktor kubano sira. Tambah sira sama ni kolega. Jadi sira mai total doktor barak mamai. Depois ida na beka ami halo ne sampai ami husu lisensa husi parte pentelnya ho bele fo segurança Miami. Kona ba hatu kontra durante a festa ne larang lahia kontra. Waktu tu fila ho dia lahia problema desastremos eliurmos lahia ami fila ho dia. So ke ia ema ida ruama sintian sa ladung fura ko amini acara dane hodi nune sira edit fali foto ho amini video ne tau fal hamutu akara kate teret kata kanesang ne sekarik timor ma ia situação covid nya larang ma mate bara kanesang ya foto ne tidak mungkin ame halo pesta ame kontenti hanesang ne si ame sinti kata buat hote timor ne diak de SS mos lahia yang lefuan obrigatório ne ia makodi ami halo karta dane ami halam ne cara dane nebe la bele foti fali timornia ona sound selu kira nebe sintira susah rela para hatu pres fali na sound dane hodi bele tau fali depois idatang dizenemos laos buat la dia kira nosan udar juventude da ami lakoi hatu asa dizene anudar juventude da ami lakoi hatu satia governo lakoi hatu satia ser hodi ne ami ya kreativo rasik hodi ambele buka amne osang hodi buka amne moris eta musi DJ dane ne be sekari ke ida rua ma kontra ia lefuan balu la dia bele empata fala me serviço dane ia situação da ia pandemia dane Julio primeiro ami senti triste teves tambah talento na be ke ami ia ami sogela to tudo tambah tiba-tiba buatnya bele parado ia fulang hira ne larang los det parado det lai ma be o parado dengan seun selu di antara amburan diferença di antara hawaga ini diferença tuan tambah sing parado man disinti susar satang eman be parado ho familia sing tambah dala bara kita mos arena di angkata jovem balu asa bela hari familia sedu hodi nune serne talento idane se agora se buatne mak empata letans ne jovem serne primeiro mane campo trabalhador lah ya buat serviço da mos lah ya se nila bela bukan ni osang rasik nila satia ini husik ba ni bukan ni TikTok ini osang online ini penghasilan husik ini kreatif ne beke ini hobi ka ini saja ne bela empata jovem serne ne usu favor ba bot sira la bele hanoing ate diang pesta kalang la dia sekarang ame serviço selu pasti ame se halo obrigado. Nunemos DJ Ageng Winston ni hateten maski ia pessoa ida rua la gosta hosira ni atividade mas be evento na be maksira realiza la sai hose responsabilidade siranian tambah antes satu realiza evento ne ia conhecimento ba parte competente sira. O pessoal foi lá esse evento revolta niang eu sinto contente bem hira ema barak emamos contente hotu acara lá dia e problema mos lá iha sim ia gosta no la gosta né ia ema na inguaret mas ve ia
gosta ne ema bara acara kalang ne acara bodut laho dia to ia ema bele foto ne be usi liur ni mai falo ho be festa yang masih acara bodut laho dia kira derpente tam hadir mai buat ne ema pos hale buat oing ba foto ne wane mai tahu fala lo siti komik fale mas acara ema ne complain buat tidak soke tene malu ma asa ya la gosta ode atu estraga fale ema ne be mak halo evento na in revolta mesmo halo evento ba ya sabdo kalang ne ya hana mensagem ba jovem o ba feto o mane karik iha hasa iha talento kona ba DJ iha labele super de fatin koko atu mai buka mai buka hau o la DJ dure para sa wanhira ami evento room ami bele hasa iha hatama mos papar hori ia belhetang untuk performance ba acara kalang DJ yang da bele super fatin det koko atak basic mai para ita foti malu hodi bele laboing nego Sista, história com a artista, promove etnia artista. Sosista, ida nemak informação ba edisang ohin lorong ninian. Kita haloha fasaliman bebek hosabaun. Tambah inimigo invisible sa nafatin subaraan iha itarain. Setelah la espera katak menito balong ona hamalo kita buat sira na fatin fo ano imba ita buat sira katak na fatin ia social distance fase lima babebek uja maskara tambah COVID-19 sida kote tane muya mundo tomak lelo hetane na sound do beng indane ai tatane katak virus fong na be mak ya mo sudah daang ona ia espera katak lali katama hetane na sound dane tambah dane stay safe stay at home dia lalu amo susuba sisalove sira hato basi salove sira katak ropa na be mak hauja uja na fatin si wardrobe lita galeria se sala vai ser outro aí tá só malo fale e já próxima semana bye Deep in my heart,